Assalamu alaikum, shukran eratitne rakate, so prigotisali jak shuji tema, jak šajtrakrav buteđe negde se tani but pročumi, hem poviše toko tarikatsko aspekti, su ikjera lapes, hem buteđe negde soi aške su ikjera nakaja shuji tema. Me biva kjera hari akalestar suske isjamen jak efendija, jak sultani baš akale specijalno programa ki so šaj poopširno hem pofinot objasnila min je baš o zikri. Zikreskere tematar so bi avdije kahavgjol,
Ковол аменге ек шево со шетва керав скоро сапе најболе берша по тернипа денда е исламитеске, поточно е динеске, хем нормално ов шетва керав јектаро најпуране шејлера, тари се мајнаја јектаро најпуране шејлера итано, со итано се манаја, хем да скоро да се вепи одбери немне амен, ерат, то вол аменде гости, хем те објаснила менге баша кале шужете матра о зикрулај. Баш о зикри те почина прво, магдум јек тикно совбеттева керав, ме коле се па после каму кај еше ефендија. Починава Аллах ескера навеа со Бисмиллахир рахманир рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammed. O Allah Đelešanehu zaista rodila pero bondar, samo leske ibadete tekeren hem zikri. Prenesinela o Buharija taj o muslimi, o pejgamberi alihi veselem, skorisova kerala, o Allah Đelešanehu falnala pes adalencar кој со лескро на бајрарена хен ибадети лескера на векски ана векерена. Ко акала повеќето теме или поточно што вакира акале лафендар ко Куране азимушани вакирела о Аллах Джелешанаху штаре таненде ко прво сура ко ефтато сура Араф ко душелу паншто ајети вакирела акал. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Споминен тумаре господаре сабале хем ракете. Ко повеќето танада исто вакерала, кори со харика наведина ме, а манги на нетана од доме цело те изјаснина, дали скро се бепи, андема мен е ефендија, а да етано нормално ше Мустафа. Кола е та некала ајетија патетикален, о Ел-Бекаре сура 152 ајет, а да те да исто споминала минге, ко бишо е инато сура, Анкебут сура 45 ајет, Тријано тритното сура, Асаб, сура 35, 41 и 42, хем евентуално ко шордешу дуито сура, Джума суреси, ко дешто ајети о Аллах Джелешанху акале зикрестар какира аменге јек лафи, а да леско се вепи по-обширно какира аменге никој бавер само јек ефендија амаро шево о шеј Мустафа. Еселамун алейкум султан, еселамун алейкум шеј ефенди, бути манге час ерат сојнан ту могосто, хем евентуално ме те дав јек прилика те ше амаре дикутненге те вакере, ем те објасне адисне темата. Прете починете дето дерси мека вакерав хакаларизацијични само јек дутрин опции со аменге будковен важна дисутно дивеске. Прво о прашање со ковен, со ка постави немпес, ка замолина, нековен ко крајо, соске нанетано фино те прекина ефендија која да почнал под дерсите керол, хем споделене кобор со повише акава видео или поточно акаја програма, те шај повеќето мануша те овен поджанде акале тематар, повишето оламен джаннипа, хем евентуално бива керав те шај во ше ефендија, ајке преминала пес, шукар, нормално. Па те почина, маре, ше ефендија, хавајамен? Те почина, маре, прво шунавато излагање, кога буд, кога мање е главнатира кому Карби Андре, па после кава ќе рапи. Бујрум. Еселамун алейкум ше ефенди, бујрум, ака тетано со акрила пестокова, аке поздравинаја веќе починаја маре ше лерен, јек баро селами джи амаре ибнин Босневи, амаро подценимо ше ефендија, леске буд баро селами кераја, исто диклем о ше ефенди
Мехмет Окујан, доктор Мехмет Окујан, сарне кои се тане моментално ко социјална мрежи честитнејаленги со заблагодарине оленги со тане моментално аменцар, им со кахавена кој шужо совбети, нормално сар маге трема кана, пошто е ко ко Барошево и това лесте, е нормално леати кера јак тема мајна нетално едноставно, ама иншалла Аллах кадылма да вас кудретите шете издржинава кава. Ше Ефенди, мате за држинавто бајаги, Бујрун Ефенди и програмата не 3. Selamun aleyküm tevakirat ke şehzade butra duynavama dadea baro dosti sumsine dingem sao šukaripe nikada maškaramene ne ikilo ništo i na dozvolinava da dikomu meribe nikad se ništo tiklo. Međutim, angedete počminav te zahvalinama je Allaheske, o hamdi, emo šukur pripadinula samo Allaheske. Ovitano stvoriteli saske. Makar to oko svemir, makar to amende, makar se odihaya kala svojstvi, a kala delovanje fajla supatija, pa leskoro postojne sa i leskoro. Ko sako je izdiv, salazumi tevakera elhamdulillah saske. O salatu selam neka džal sajepe kamerege alaihimusselam, ko vas o ovlen birinja. Ne le pravo nikad ste birino losven lestar. Soske ov ko mulk sure vakerola, o vlast samo leske ko vlastar. Naime pravo nijame nite birina, nite kera ništo. A je birimnatke da ko kasat sure, šovarde šoftoto ajeti djelilio Allah vakerola. Naje pravo nikad ste birine nosven o birinolo, od vas oka birinolo Allah vistinsko izbirinolalen. Znači o birinola pe robon, o birinola pe mutekinen, mukarebinen, ulul erbaben, pa sadikajna, šikajna, pa nukeba, nudeba, pa kutubija, pa erenlera, pa dostija leskere, o birinola. Na amen. Na amen pravo. Nego amen, i sjamen pravo samo terobujna leske. Soske, jasno je menge kao Džibril ali selam kada puštale Allah trim prašena, ko teba kerge Džibril skoro o hadisi, kada puštale soji islam, soji iman, hem soji ihsan. Ko ihsan perola terobujne Allah eske jako ler tu le na dikheja, ama ov tu dikheja te jane, od ov sigurno. A kei tema mari, neka jal sako pralek selam imandar, nekoj penjarima, nekoj na penjarenama, nekoj ven saste inšallah ka penjaramen. I temata li bušukar koja so vakirjan o zikr. Vakirjan tu 3 etija te dol sastipe, pa me ka dopolnina panda buta etija, ka dopolninav. Sad prvo, ameno Roma na vakirja zikr, nego vakirja zikri. Pa na grešingem. Mate keraka na nešto. Prvo sa putom razumite džana lafi zikr. Sojtano. Amen džana samo zikrite, vikinate, pištinate, kerava na džana leskiri suština je lafeskiri. Medo leske, ka pokušinave debeskera naveja, soske sa i leskoro i snaga o moćem i sila samo je Allah eskiri, kote u tvoj tula u Kurani kerimi. La havle vela kuveti illa billahi ilali lazim. Na je snaga, na je moć, na je sila, samo leskiri. Preku leskere. O delovajno je fali, preku leskero su fatio svojstvija, preku leskero postojene, pa meda tumenca barabar postojnao. Te novo lov, soka kera aben. Učulapes prašajne, co je zikru laj. Diken, olafi, zikr. Ingarola je следно значение. Кога со значинова те споменине Аллах. Те сетинету леске. То веќе од состојба. Те но веќе состојба ќе од гафлети и поспаност. Или па матове ко бистерибе, ко заборавање. Ама динеа. Ама, те клани намази, овдаек зикри. Те кере дола, зикри, те постине, зикри. Те лапи споменување, баро ек обим перола. Не е само те споменине нешто посебно. Него сасока кере, зикри, а ќе канада со кере лафи заедно или тушуне или мекерава, од вада ек зикри фрала. Од вада припаднува тоа лафи зикри. Ала динеалима. Меѓутоа, а мен пошто си ен следвеник е суфијенгер. Ишала те долу амендар некој те достигнува степени суфијатово. Ишала те достигнул, молинаваме Аллах.
Кисуфиској терминологија, олафи зикр, подразбинува пес, споменување е возвишено Аллае Джелешанеху со одредено лафенцар или речениценцар. Пазин, лафеја или речениценцар, или реченице. Реченице значи составиме таропоише лафија. Значи нола е возвишено Аллае, те спомени нале, о зикри исто агар керола пес, те изговори нол пес, опознато е Аллаескере о шуже о анава. Те изговори нален. Они тане Esmail Husna vakirganlen tu šezadetove sa 100. Ama te izgovori nale od ova olafija te lafija tevhidi. Soji tevhidi. Te izgovori na la ilahe illa Allah. Najavere devolosveno Allah Đelešanehu. Ko te akava, sake ja rečenica, akava lafija, saje pekameringe, ale taro Adem ali selam, jo pekameri salu alayhi ve sellem, Sarine alea kale, kelamea kale lafea tuakiren la ilahe illallah te potvrdine. O zikri, tano, bakiraba samo o poim zikri soj. Znači nula te isfurline satarosto srce, okova negativno, buťaso akrevna tute, osven o Allah Đelešanehu to gospodari kovaj tano. Magyar tuka rakhe, točno e srce skoro осмири бе, коте окуранива керолале аменге и сура рад бишо офтото аевети. И када о верникја ка спомени не Аллах скоро нав, Аллах ка спомени не но социјален гере смири не напе. Свати нема, сура рад бишо офтото аевети. Акена джаба ко вредност е зикруај скоро те дикатој. Акена младингем и која мислава и содржина зикр, Сој, ака на джоја башло вредност. Манушка да керо зикри, ово слободинова е манушескоро срце. Испразнинова сатаро окола љубов со Исија Андреко срце, сама чоло љубов спремало Аллах Джелешан. Значи, са окола љубовја испразнинова таро срце Андре Авријал, а младинеја, само качоло љубов о ашки е Аллаескоро туте. Дали свати няма? Ево е скоро ашки. Премало возвишено Аллах Джелешану. Ово витано, саокола похвално, особине ковентут е ахлякоскере. Ахлякотано морали, етика, владејне, култура, понашајне, карактер. Свати не? Значи, сао довато вол Андре. Кола сојтане темели, соске темели, за да ги те постигнопе овуслети, те олафи вуслети сои, опашипе и близина, облиско се Аллаеске тове. Вуслети адава. Те ове паше, када ка споменине Аллае, те споменете аве ко вуслети, ки близина леске, или ко пашипе леске. Тега ни појави нова пес, са резултати, е срце скоро зикри. Ске посебно зикри си, е срце скоро ака на зикри појави нова пес. Управо баш од ова со зикри, од овог харко волтано пофалимо, коте со ова керува во частно Курани, ко сунете пекамбересоро, салале алейхи ве селем, бут хадисијем, ајетија си башо зикрулај. И башо акавада са, е Аллаеске Джелешанеху, овитано и до зикрулај тексар доставињан ту нешто кога. Тепене доставињан леске нешто. Овитано довајтано. Одма после и толба или опокајање. Цар првотан за земјиноватано ен цар бут важно што воле ко приоритети. Каз е зикрулаје. Озикрулаје тано ек главно дело. Или овитано ек амели значи нова дело. Еке патнико скоро, кога со патујнова коро возвишено Аллах Джелешанеху. Соске о цил, баш ко те сауфитано, те разбудиноло срце таро гафлети, таро немарливост, таро заборавајне. Енте пандоле
Возвишено Аллаја Джелешанеху. Значи, овитано е основно задача башо разбудување срцескоро. Со каде особа, каскоро срце најразбудимо, нашти се решино петаро таклиди. Толафи таклиди сои, значи нова слепо опонашување, те не воле. Него то воле вистинско видливо срцево понашување то воле. Оптогани, наете осетинол, огудлипе, каскоро огудлипе наете осетинол. А дали бъде тескоро или дали зикрула скоро со кергјале. Нашти ов, те бароле се Андре, ко срце о мудрост, о хикмети, о мудрост наете барол, това префинимо шужотово, кога со кагараопес уко Алла Джелешанео. Колескеро прописија. И одолеске стално, чако согбети мислам овако дружење, чака да теда о срце лазумито радосно им те ракло уко зикрулај. И одолеске, а савке баре великајна, цар Абдулкадир Гелани, цар Сеид Ахмед Ер-Рифаи, цар Ахмед Ел-Бедеви, цар Ибрахим Дусуки, цар Садедин Джибави, Мохамед Бахаудин Накшибенди, мате споменале царине Панда Дешудун, каде са Аллаху сррху, одолне каргароли тајна ленгир нека долоко ленге вистинско соресле, ома керге аминге. Озикритано е храна, каске, е калбеске, срцеске. А окова срце кова со наеле храна на приминола, овитано на свало, емка овиек диве камероло до срце. Соско на хранилапес и крулаеја. Од срце хранинолапес, појачинолапе единствено е зикрулаеја. Единствено зикрулај, а ракјола од духовно о живот е маншескоро. О храм е могребија, кога со мануш керолален, онитане и храна е шејтанескири, мате бистра. Он тъгани ослабинена е манушескоро срце, а задаки те добиненле од душмајна до калбиле соро, сосико калбија на раклова Андре, ојмани е манушескоро. Одолеске да, најбаре непријателја е калбескета но нефсија мо шејтани. Одолеске е манушеске, ај Аллах, којаква со дони нека. Кога со водинова стално е борба, муџахеде, борба значинува коркори пејате маро пе нефсеја, пе страстенцар, пе шехветенцар, пе прохтевенценцар те маропес. Оптегани каресол копо господари. Баш акава, вакердило, ваети джелили кова со вакердимле панда ко почеток. О срце ја, сварно вистинско, кеда Аллах ка споменинопе, он свириненапес. Кисура рад, вишотота ети джелили. И сек хадиси, кова пекамбери салјале алейхи веселем, вакергја, кога со пренесувале о Ебудерд, слободно каракенле, ко Тирмази, ко Бухаријада каракенле, 100% пралане кароден, хадиси шерифи гласинолагјар. Кото со пекамбери, вакергјад лалафија, гласинола хадиси. Мангена ли вакерола авдиете обавесинавтумен баш ојек нашужо дел. Кова сојтано најодврано, кото маро господари. Кова со највише каваздолтумен, ко побаре остепејна. Кова туменге пошукар каволтаро доа со делиненатаро о злато емо сребро. Пошукар каволва керулатаро доа о марибе е непријателеа. Дали туменка му дарен лен или он туменка му дарен? Вакерула пошукаритано. Од овајтано од делова керола викумлапе зикруллах. Дикор баро значение дингја, кјакала шужелафија о пекамбери башо зикрулај.
дикола шужелафија дингјале. А јар истовремено постојнова, там да бут хадисија, ама мека навединав, коте со опекамбери салјале алейхим веселем, вакирѓа овредностија зикрула ескере. Ка навединав дисаве хадисија, а истовремено аетија да ка навединав. И се хадиси, кога ракрула таро бехехи, роден, каракен, вакирола, свакоја јегбути. И сила по чистибе или чисталица, од вас со чистинолапе, нали? Од вас со чистинолапе вакирола. Од вас со чистинолапе деја чисталица те вакиратано, од срце, кога со чистинола зикри, баш обозвишено Аллах Джелешанеху, ти коваршу желафија. Значи, од срце да лазимите олтут халати да ке те чистинеле, а кој чистинолале? Озикрулај. Дикеја? Пале јаријек, кој бехики вакирола хадиси. Сваколе еке бутјаке и сила одолеа со гланцинолапе. Например, туку да кувеате кундре, нали, кувеален боја, нали, леа после гланцинеале, нали? А соске на размислињаме права кој срце да лазимите гланцинопе нешто ја, нали? То светлинол, а? Те нурландинол, нали? Evet. Ја долеске ова керула. Свакој бути сила подува со гланцинола. А од срце гланцинола пева керула само кога ка споменине е возвишено господаретле. Од вајатано зикрула и права. Исто јарва керула ко Бухари. О примеро колескоро, кога со споменинола пле господаре. Емо примеро колескоро кога со на споменинола е господаре. Саромуло емо са 100. Дали шуњалма ше заде? Evet, читинова читинава само таро ше ефендија, таро Фатмири, таро кога исто баро нашунавату, попашјава нашунавату. Читинава о коментари таро ше ефенди Фатмири, исто овда додајнела нешто, катар, вакрела, о зикри насамо о калби смиринела, чак о трупи, о коже, ленгере, вакерела о Аллах. Значи, побаро изјаснила ше ефендија да исто. Се заде нашунгјумту, нашунавату шукар. Вакирава о ше Фатмири, тари Франција, о ше Фатмири. Овда дела коментари, тутар додајнела, значи, па на попширно објаснин да, аменге. А далески вакирава баро селями джилесте да исто. Кернеске селями да мандам. Алейкум селам. Исто јарва керола, о пример е ке керескоро. Кога коте со споменинова пе Аллах Джелешанеху. Емо коте со на споменинова пе Аллах Джелешанеху. Овтано саро пример е ке састескоро, еме ке мулескоро. Кобор баровледност дингја е зикрулајске. А ке нарицате кера башо врста о зикрулаја. Кобор врста и си зикрулаја. О зикри шете кере прала срцеја, чивјаја. Дикја, и сјамен зикри чивјакори, сјамен зикри срцескоро. Којек тан о имам небеви, радаллаху анху, ко подело ел ескар, вакерола менге. О зикри шете керопе срцеја, вакерола ме чивјаја. А најшижо зикри тано, када ка споменине возвишено Аллах Джелешанеху, е срцеја, еме чивјаја. Значи највозвишено зикри, еме чивјаја, еме срцеја ка споменинеле. О зикри кова со керола пе срцеја, бутетано повредно колесар, тарокова зикри кова со керола пе само е чивјаја. Значи по варовредност е калбескоро зикри. О имам Кушери радијаллаху анху вакирѓамге којектан бушуџе е клафија. Ки основа постојнена вакерола дуј врста зикрија. Зикрија е калбе или срцеја, ем зикрија чивјаја. Јасно вакергјамлену преда. О робо кова со и силе устрајајне, истикамети. Устрајајне значи силе, ко зикри, об чивјаја ка постигнало деја состојба, само џио е срцескоро зикри.
o duhovno влияние тано сар кога соавола тано таре срце скоро зикри. Ко поглед баш од духовно одгој сар најпотполно ко те со делуинола зикри кога со керолапе се чивјае еме срцеја. А квада кара келне ко имам небеби паля ракрула ко хадиси. Агар толкуинолапес оаети джелили шезаде коте те дол састипете фамилија емсаe фрален со шуненамен со дикена коте туба кергјан ти сура бекаре шелупинду дуито аети джелили. Фоменингјан. Фескуруни ескул курум вела тек фурун. Нали споменингјан? Ме арица шуака нека прававле. Да. Толкуинола менге таро бекаре суре шелупинду дуито аети коте со вакирула. Сетинен тумен манге. Значи тумен, сетинен тумен манге. Медака сетинама туменге, захвалинен манге, ке ме благодатија, матове те порекниненле значи нова. Будбаре му фесира башакава керге, будбаре расправе керге. Нековен сасе динге нешто. Меđutim, Овозвишено Аллах Джелешанеху, каква ети джелили. Заедно споменуваме ги о зикри, а истовремено е зикреја да споменуваме олафи шукур. Шукур, значи кој елхамдулилlah, нали си, ја захвала им шукур. А каде споменуваме ги акана, еми захвала, споменуваме ги музилла и заедничко споменуваме ги, која аква ети джелили. Дикја са споменуваме ги дујбуќа. O şükür perla isto ko einarde şeyna anava o şükür perla ko einarde şeyna anava ko trianu şofto anav Allah heskoro ko elmahul husna kalta mogu sam ti izjasniti napred. Dobro, me va quedar tu gente o anavaso ara kröna. Tamam. Eyvallah. Postoje nena tri vrste zikrija. Odnosno, isto agjar postoje na tri vrste šukrijada, šukur. Znači, zahvaluvajna, tri vrste, tri nakala vrste postoje nena. Od ovajtano, od zikrije čivjaja, od zikrije srceja, od zikrije teloje. I si tu zikrije čivjaja, tano te spomenine Allah je Đelešanehu. Leskero šužjana va, кола се упутине на мен ко ки захвала, ко захвалувајне, ко дове, те учинао Куране, те кера тесбих. Хем панда ѓарбуќа. Е срце скоро зикри. Тано те споменине Аллах е Джелешану, е срцеја, е мисленцар. Одвајтано јек, царвид, те фекјури. Арита размислување. Од зикри е телојатано корисно, те користино пе од телесна органа. Башо те извршино пе Аллах ескаро Джелешану и наредба, ем те си дамен сатаро о забране. Од овајтано, возможно те постигнина од овакар ковор со о мануш, ковол стално, ковол внимателно, ко сапле оргајна, колај караклојен Аллахске Джелешанеху ко друмо. Постојнова гаравдо зикри. О гаравдо зикри тано јек будбаро вредно дело. Олеја осветинолапе о срце јеке салико скоро. Кеда вакерава салико, духовно патнико која патинола ко Аллах Джелешану ко сери сулюко. Коруко даос. Коше Ефендија најверојатно и синиса во прекид, па да користинахари и шасаджи
са техничко лесте овала фино, а ќе заблагодаринама са гледачоги се моментално ки програма. Ја баро селям исто ше тај рескеда, дикава овда пишинала и сура, со треба да чити нопес, казамолнапмен те шаја кава, после кога завршинала пред завршена емисија опитај на те постави немне, ќе кана мен моментално те постави ден, нормално кај клатари тема, дали скоро се вепи и керај повише, то значи ше ефендија, колкоите килопески по совбет лафите ше на пример ти изјаснил ко цело, ки крај како ковено питај на нормалка постави налеске, пошто моментално кава о ефендија и крило и силе хари техничка проблемија, ама на не проблеми, амен кадика несар те поправинакава. Замолина хари редакција, ти си могуче јек илаијете му кела менге, па те шај со акрела пес джикорико ше ефенди авала пален палал, тај преклучинален. А мен споделенен о видео, те шај ко повеќето дженетовен акале шуже собе тестар, опитај на тане буд шуже, морам цела крав сар ненге био волно интересно те дален те читинален, само и бути кога хари проблеми, со свакердум ше ефендија, ако случајно значи одговоринала ако секоја јек питајне, нормално кога мен прекид лескере дерсестар, на нето ова ме могуче, значи тира намен палем коготар со ачило. Дали редакција хавалама? Мислава дека на хаваламан, ама мен нешто ка провизори на не врска, каде дека те шај теа на јек шужи, ајде дека нормално, акава десинала пес понекогаш, кога и сјаме на савке проблемија, на жена сојтано моментално ко ефендија, ама са содикава, ајке тама, ајке кал, јаки илаија те шек, и коли ја нота со ше, Нешто на сине интернет изгледа. Не диван. Ава. Гласо на ето мен или шунеама ман? ака на мешно, са интернет на сине. Не проблеми, ама само дел на не викој работи. Ајде, кај зунинапе месари ненге, сај гледаченге, палинге. Аке пандек селями паленки раја самаре дикут ненге сојтане моментално ки програма, аке оше ефендија и расалило, аке како ќе моранеске дек баро селяме мендар, исто ме манглешевоске е тајреске, јак таро најпуране шевија, ме бива крав ше ефенди продолжин кори со ачилан и програма пален тева стенде. Бојру. Опса 100. Значи постојнова гаравдо зикри. Обитано ек буд бароен вредно делова кергју. Олеја шајте осветино окалви е кесали коскоро или духовно патни коскоро која патунола ко сери сулюко. За да ќе те патунол ко сери сулюко мора те ракел. Сери илјавла, сери филя, сери анилја, сери малла. Акалаштар етапе. Лескоро думот коволтано скратимо. И суштина е зикрула ескири. Танико лескоро о тајност. Соске ов, када споменинова е Аллае Джелешанеху, или зикри када кирила е Аллае Джелешанеху. Обитано паше, чак о Аллае Джелешанеху паше таре мари жила одоја со куцинова кате палала менге. Панда по паше итано. Која бари близина лескирија деја. Овозвишено Аллах Джелешану, ко частно емплеменито шужо Курани керими бакирула минге башакова ајети Джелилеја, која ракрола ки сура Каф,
de шушото аети. Soske amen siem leske vakerola paše čak odea vratno meinakiri žila i kuvcavica vakerola. Isto agar vakerola minge kisura hadid štarto ayeti celili o Allah Đelešanehu. Ovi tu mencar bilo kote toven em saso kerena sao Allah dikjola tu men ej. Razbudinen tu menarica. Odolea kaj nae potreba emanušen ko zikrulaj kaj zunin mange same frala te vazdamaro glaso butu pre te vikinate piština. Nae potreba te vazdamaro glaso but te vikinate te. Soske Васабия radijallahu anhu kijek prilika kojeg patovajne učinio tekbira but bare glasoja. Podoleske o pekamberi sallallahu alejhi ve sellem opomeningalen следно лафенцар. Коа ме једа коа важинола. Ма замаренен тумен вакирула, ма уморенен тумен. Od ovog harsu učinjena glasno. Tumen navikinjena je kašuke vakerova. Šuneaman se zade. Evet, 100%. Tumen vakerova navikinjena je kašuke. Niti pa kovajtano budur tumendar. Tumen vikina okole kaskoro so sai javno hem odva tajno soka vakeren. Odva džanova vakerova. Tumen vikinene vozvišeno Allahe, kovaj tumenge bud paše, soleja, peznajneja, kada tumen spomeni nenale zikrulajeja, em uvek je itano o tumen car falalen. Vakerola minge o Buharida čekakva hadisi prenesinolale. Istovremeno o Kurani Kerimi, kisura Araf, tu već vakerjanle dušelu panštojet. Vakerjanle. Em spomeninen tumare gospodare, svakova sabajle, em akšameskoro. Tumende Andre. Sar ponizno, em sar strahopoštovajne. Telolapi strahopoštovajne načinula bogobojazno. So ehli takva. Baš je li ehli takva vakerola menge o Kurani Kerimi ki sura Bekare. Mutekina, okola soy bogobojazna. Em mavaznim vakerola tumaro glaso jako. Em matoven nemarno. Ili sovamne. Arap dušelu panč. Isto agar o pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem prenesila menge palek hadisi şerifi. O uzvišeno Allah Đelešanovu vakerga. Mesium ko mislene meroboske bašimande. Mesium lea kada man opka spomeninov. Ako man spomeninova peste, neka spomeninavle vakerola mande le. Ili pa leka spomeninav mancar. Leka spomeninav mancar. Ama kaske leske. Ako ospomeninova kondisavo man, kondisavo društvo, meleka spomeninavle vakerola ko društvo, kovajtano pošužo, taro leskoro o društvo. Prenesila menge Hazreti Aša, kao pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, vakerga menge. O garavdo zikri. Pošukari taro glasno zikri. Eftavar šputi vakerola pošužo. Ko sudno dive o vozvišeno Allah Đelešanehu. Zaradi akava so vodinge računi em sake dinge ki akava stvorenije. Tegani je melekon kola soitane pisajra so zapišinena amende. So zapišinena vakula. Kavem vakerola odova lea so on pišinge.
a o gospodar je Svetengoro, odnosno Allah Đelešanohu kavakjerolenge. Diken, isili jek morobo, nešto sokerga, a tu me napishingen. O melekja ko odgovorinen, samen pishingem en sojangem bašoleste. Zabeležingem soov čaka dova izostavingja mukla. Tega ne obozvišeno Allah Đelešanehu kavakjerol eroboske bašullah robija. Tu sijan kore amende. Jek tarodula garavde teftera ili tetratki su institut. Kova su amen beležingem, o melekja na džanena abašetute. Amena dova zapishingem le vakirula. Bašo dova amen tut kanagradingja. A soja dava, ovitano kova o garavdo zikri, kova sokergjan le čako melekja na džangele. Kova barah kova zikri, em šužo. Ta su dikaja kate, o zikri kova sokerola pe čivjaja. Beležineno melekja. Em bašelese džanena, jasna vingi slika. Dodeka o tajno zikri, kova sokerola pe srceja, ole našti nite šunen, o melekja, a nite zabeležinen le frala. Anladın ya? Evet. Amaro peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Vakirgaminge başo garavdo zikri. Ov kajtano sarjek najšužuje em najbolje zikri. Kova so vakirga. Najbolje zikri tano kova tano garavdo. A najbolje prehrana ili opskrba tani koja su i dovoljno. Pokratko te vakera postojnola but hadisija kolende so vakirola vrednost bašo garavdo o zikri. Isto agar postojnola stalno zikri. Sekogašno zikri. Bez prestanok. O zikri šajte kerele uvijek. Dalika kerele pirindor. Dalika kerele pašlindor, kostrane. Dalika kerele bešindor. Dali bilosar. Ovitano sekogašen zikr. Kačitinen kisura Ali Imran šelu einavardešu jekto ayeti celile vakirullah. Ellezine yezkurun Allahe kıyamen ve kuden ve ala cunubihim. Hem o pravo vernika hem pirindor, hem bešindor, hem pašlindor Allah'e uvek spomeninen ale. Otalno zikri vikinola pe istovremeno mutlak zikr. Odovajtano je stalno em neprekidno zikri kova so kerova pe srceja, kova so potpuno nezavisno taro tan, taro vreme ili taro slučke. Em neskoro ciltano te približino pes Allahske Đelalehu. Dikeno Ibn Abbas radijallahu anhu vakirgaminge. Obozvišeno Allah Đelešanu svako vremenske vakirga kaj farzi o ibadeti po odredeno vreme. Em ko odredeno način. Kada robo isilja dava namera te kerol, ovše te obavinole primjer ko odredeno od ova ibadeti. O Allah Đelešanu ka priminole saradva. Normalno. Međutim, baš o zikri najađar. O zikri naredimotano sledno lafencar kote so vakirgjum. Baš okova so pirindor, bešindor, kostrane. Spomenine nastavno je Allah eti lešane. Ali Imran vakirgjum šelo i navarde šu jekto ajeti dželili. A da on te napuštine o zikri, na prifatine na nisavo izgovor. Osvijem jek, kada ka gubinem pumaro o razum. Znači, ako va navedimo ajeti
кога со Исилија желба те бакерола менге. Ото мен со верујнена. Споменене на Аллах во свакој состојба тумари. Состојба мислинава хали. Јавно или тајно. Раќате или дивескоро. Дали ковен ко копно или копани. Дали ковен ко воздух. Дали ковен на джанава кори. Споменене, дали бакерола ковен ко кер или ко друмо. Дали ковен барбали или чороле. Дали ковен на свале или сасе. Споменене на Аллах Джелешане. Одовајта но екстално зикри. Ако агјар тумен, акава кергенле. О Аллах туменге камучол тумаро о милост о рахмету пред туменде. Ема мелеќа баше туменде какерен истигфари кароден. Опрос кароден баше туте. Баше туменде. О возвишено Аллах Джелешанеу фаринола катео колен кола со керена кава зикри емба керола мингу Аллах Джелешанеу ки сура Енбија бишто ајети джелили. Фалиненале. Ем раќате, ем дивескоро. Никада на омалаксинена, на джанава дали халюбеама се олафи омалаксинена, на уморинена пе. Дека на уморинена пес. Ки ѓар, на уморинена пе. Ки сура Енбија бишто ајети. Исто ајару ајети од Аллах Джелешану бакерулам ге ко Курани ко те сотува керѓанле. Ки сура Азаб 33. О саранду дуито ајети джелили. Аллах Джелешану акува. Ото мен со верувнена. Често е Аллах споменен. Фалиненле. Сабале. Ко акшами. Ама дига канакате. Акате вакерула. Спомененле фалиненле. Пазин обратинем внимание. Сабале. Ако акшами вакерула бараренле. Браво. Пазино разлике акате. Аладине. Иси споменувајне бајрарибе, иси ту славејне, иси тут. Аладине. Која ети лазимите, аладине, окова ленгеро тајне. Акате вакерула бајраренле. Акава за да ките харитато појаснина. И сура Бекаре тријандато ајети од ова кероло Аллах Джелешануху. Кулема адеме есмајлу хусна. Амен бакерула адемеске дингем, о анаба е мошуже анаба. Добро. Аллах Джелешануху делинге акала ейнаварде шейна анаба ко тринделя. Капучема колаве баба анаба. Кава керату ке ве мочава шезаде. И сито анаба есмај халкие, есмај хакикие, есмај илахие. Ама шунма шукар шезаде. Есмај халкие. Ко наведено ајети вакерула о анава е букенгор одолесо вакула. Реците ми имена ових ствари е букенгера анавадала. А када вакерула есмај хакие, начула вистинските имена, а тие се убавите, усна. А када вакерула есмај илахие, онтане директно е Аллах ескере анава кола солазими таловален кој наваде шейна. Одолеске ек шеф ендија када калил те керол зикри, меджлиси зикр, лазимите джанол, коле навенца лазими амене девлете споменина, те вакирула менге, дали со халкие, дали со хакикие, или со илахие, или па е славивнаја навенца, со славење, тар, елхамдулила, Алладинеја, субаналлах, и така натаму. Исто агјар, ракрула ко суре Нур, 307 ајети джелили коте со Аллах Джелешанеу спомененола менѓак. Еманушен кола и купопродажба на сметинола, обратим внимание шезаде шукарко лафија, кола на сметинола. Он са 100 те дол, са стипем, са е прави. Ништо туѓи да ти гледи неминге, ева лаше ефенди. Омануша кола ки купопродажба, ки трговија на сметиновален. Аллах ете споменинен. Ем кола намази обавинена. Ем кола милостиња делинена. Ем кола стрпливо кодиве. Аджикерена. Коте со ленгере о срце емо погледија
наe вознемириме. Пазин шкарагате со гаравлапе тајне. Значи, Нурсуре трианду ефтато аети джелит. Бутлек беникја, ете сауфескере, ко посебно тарикатија, Цар Накшибендие, Кадерие, Садие, Рифаие, Сейд Ахмед Рифаи, каде слава ко се реку Папанда, осварингија каја состојва башакова стално зикри. Онитане, уствари, постигнингетано од ова состојбе. Поставинге песке, цар најбаројек цил, тересен. Емсар ко јек тав, цар јек тав, ко зикри, сместингјапе ленге, ко ленгере о калбио, срце Андре. Evet. Агјарсо, ко јек моменти, насине ки состојба теа чон ко гафлети, ко немарлост. Значи, насине ни јек секунди ко немарливост, ко поспаност, ко гафлети. Увек, значи, спомени не нале. Това аменда ко стално и состојба е зикрескири. Значи, нола те бистра, са те бистра, освен е Аллах е возвишено. Само лески амен лазмите сетина амен. За да ке то свари на амен акава, укажи нола менге, обишуштарто аети джелили тарисура кеф. Коте со Аллах джелешанеху вакирола менге. А кедака бистре, сетин туте господареске. Бишуштарто аети. А кедака бистре, сетин тут вакила, или кедака переко бистребе, ко забора. Сетин туте господареске тло, башото господари. У пекамбери салјале алейхим веселем, стално керола се не зикри. Е возвишено Аллах джелешанеху. Башо пекамбери, башо евлие, баш чак, башо однемно обавезе, од лабуќа, генола печако зикрулај. Соке, са ленгере оделја, емо буќа, башо возвишено хаксине. Од циле зикрескоро, од срце, таракјопеко смирувајне. Со солјате смиринопе, возвишено Аллахеја само. Hazreti Ayşe vakirga yek lafiyat soşunga peygambere. O peygamberi vakilla ki svakoja yek sostoјба керола се не зикри. И состојба баш оставно зикри тано о својство кога со родолата ровернико. Дикен со вакирла менге јек шуја лафија о Гапсул Азам Абдул Кадир Гелани каде талако срреку. Вакирла менге. И суштина баш о чистиве од срце е зикрулае. Сао деља кола суицилен цар цел то живинол од срце. Од срце кола со живинола шај се успорединеле е саатеа. Заради када каќереа зикри. Цар со саати кубола ко свакова е каде ја сказал калескири нали пирола на тергјола, а ја лазими туте да од срце те керол зикрите на тергјолтан. Дали шу немаше заде? Sahavat Шефенди само дикава кана и која и галиба керда само ек моменти дешајте испренава кава суски и семе хари редакција проблеми ем кому ќе на хапведа фино а кана мисна дека тано сауред. Бујрум продолжин. Хававато супер. Цар со исказал ке са тескири нали пирола ко свако ек минути на чола, освен када ка трошнопи батерија нормално. А јаро срце да ко свакова два на сменола те прекининоло зикри, значи увек лазими толку движење. А на динеа е зикрулаја. Увек толку движење. Е па када ка на ќоли дујна, кана па палека ќе зикри мате дарам. Ем када лескоро ососпенико на ето оле авер буќа освена дава. По тоа начин свако ек моменти таро по време овка спровединоле ќе доа и бадети, односно ќе доа зикрулај.
Интересно е Бушижо прашајне, одговор кадава калеске. Озикрулајтано и застава евлиењири. Нека се кол чудна кала. Саршајтола кава озикрулај ек застава и дисаве евлиењири. Па дикава туда лилано капти романи застава у Чаргјан туда или Кереала, Фиреа, Радунеа туда, нали? Радунеа туда е 8 април. А? Па мендо дервиша лазими. Мо права, ме така ки повише години исламиети, мага така ме повише религија, а овите на повише ке политикаја, тамам, ама шукар спојндане, супер. Агара менда о дервиша о шелера лазими теладеја застава те чивала лајате пира. Соске озикрулајтани застава е влиењири. Па соске да те нола мари застава да му се сневиди. Соске те нола ме на мари застава. Озикритано ек пути а вола ки победа. Око Курание му ко сунети укажунола менге баш озикри кајтано овие удара баш о спас. Один удара баш о спас. Озикритано клучо која со правола са удара права. Езикрискери озикритано храна е ке арифеске, соја до арифи, тоа су пенџарѓа пе господаре, семпе господаре. И заставајтани ој евлиењири. То ствари не Аллах скоро пријателство. Изо зикри невозможното моправ. Ебу Сеидел Хараз вакиргаминге башакава. Кедо возвишено Аллах Джелешанеху нисаве перобо какероле пет друмоја ем камангјола дале друмеја теаноли джигоре песте те кероле пријатели песке овлеске ка правол удара езикрула ескоро права после перобоја ка почминол те осетинол огудлипе езикрула ескоро па тега не Аллах Джелешану ка правол удара баш по па шипе и близина, у близкост. После, ка увединоле или ка чиволе, ко меджлиши, ке плео присутно мануша. Па тегани ко поедино, ка чиволе ко кюрси е тепчи дескоро. После долестар ка вас долестар одла перде со и силе, ка си каолеске, пло очеляли, емплоа замети, Кеда кава кади кело джелалија мазамети, роботе гани кол свесно, кај одува пло немоќ, губиња, емо тога ни губинола сапло о постоење. Значи лена е не постоење. Тега не околола, тело е Аллаескери джелешану и заштита, овитано чисто, ослободимојтано, таро сао нефсенскере, о желбе или о протевија права. Озикритано ек и джазетнаме дипломат. Евлиењири, на евлиењири, диплома и джазетнаме тано. Баш окова кова се освариново стално зикри, умитано ко постојаност, лесте. Возвишено Аллах Джелешанеху, Ингарола им анола конечно пресуда em proglasinola lesar plo dosti ame makere, aclamo dosti, нали? Пријатели dosti. Кој ка чол ослободимо, таро зикри, овитано бу дур фрала таро е бија луко. Имам кушери ради Аллаху анху, вакергјаминге, таро зикри, емлескере отемелно принципија, колајтане ко друмо која водинена ко Аллах Джелешанеху. Кедака ресопеке која Аллаескеро Джелешану ко пашипе, ка посигинопес лескоро задоволство рида. Возможно ко леске единствено остално зикри, а јарда сар робо ка постигнело во својство сар потполно вернико,
Тек когда каволтано ки состојба, остално зикрие срцеа ечибјаја. Ахмед Зеруки, каде са лако срку, вакиргја шел темелно принципија коте са уфи, коте со ово сваринула баш остално зикри. Баш одовајтано со одеја диплома, а не на околенге, кола со добиненала, тар со вакиргја имам шарани, каде са лако срку. Кола со успешно завршенена и задача зикрула ескири, добинена диплома, односно остваринена остално зикр, он шајте посматринено од духовно светија. Колескере со, од цело биче или обитие, обитано са раклула костално зикр. Оволатано мато вола, сароква со пила ракија, соске, Ела ескере ашке овола мато. Но вола ништо ја. Те пиет шелкиле ракија на ете маќове, а калеја за 2 минута ка маќове пала. Само мато погрешно свати мака, ше ефенди. Ете на мислила дека шајте. На векерава те пијасине ракија наби маќове, ама ашкеја кове помато кове. Познато великајна сар Ебу Алиел Декак, каде са лако срку, вакиргјамиње. Озикритано ек застава елбиенгори. А деја застава долапе со коленге кола со стваринге остално зикр. А окола кола со наете сикавен, опостојано ко зикри, и застава лендар лолапе фрала. Назнае заслужиме, он те пширавенба. Каде ја смислила зимите сватина, Олафија суфијанецке севри, кога со вакиргјален, сајси пли казна, а и казна баш о арифи, кога со пенџаргја песеме Аллае, тани ке од ова, со коволо ослободимо таро зикри, стално, значи која казна леске. Постојнола медлиси зикр, медлисија зикр. O pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem baš o medlisi zikr o pishingamenge kaje obitano dženetetskero babč ki je prilika sabenge radi Allahu anhu o bratinjape sledno lafencar. Kada karakemba kirolo ko dženeti babče kola so koristinena peslencar a sabia pušlele. Кола е дженетескеро бабче, оту сосјане девлескеро од пекамбери. У пекамбери сале алали веселем од говорингјаленге. Одвајтано медлиси зикр. И предај Азрети Омерески ранделаху анху навединула кај о пекамбери сале алали веселем после када уменингај дженетескеро бабче. Ко продужеток хадисеске вакиргјатано. Овозвишено Аллах и силе посебно мелеќа, кога со родено меджиси зикр, па када каракен окружиненален. Алам ибн Алан Садик, во коментари ко дело Елескар и Сима Кавалил, ко значение наведуно хадиси шерифи ко те вакиргја, када кадикено меджиси зикр, придруженен тумен ленге, или шунден, или овен присутно, царон керена зикри. Соске они тане од ова, ке од ова моменти, ко идно време, ко вентане, ко дженетеске, ко бабча, овозвишено Аллах Джелешанеху, паш од ова керола муге. Суре Рахман, царанду шовто ајети джелили. А баш окова кова со котердиве англопо господари дарала е, тергјола им дарала. Ковелне дуи перибореа.
Дуй перевоя ковенде. Рахман, сарам душото айети гели. Ja. Ebu Hureyre, radıyallahu anhu prenesuma taro peygamberî ke vakirga. Keda yek sobir, taro manusha ka çedempes, ka počunen te keren zikr, o vozvišeno Allah Đelešanu, melekja leskere okružinena, mu prolende mučena devletskoro rahmeti prava. Tamam. Gelen gere o srcija, mučolape o smirenost, o spokoj, o Allah Đelešanu lencar, falinolape anglople o melekja. Prema i predaja peygambereskiri sallallahu aleyhi ve sellem koto vakirga sabenge. Soski tumena kate vakirula kedingen tumen. Amen vakirula kedingen amena kate vakirula zada ki tekera zikri em te falina e bozmişen Allah'a. Tigane o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakirga lenge. Uprava kana baş şalumange o Cibril aleyhisselam. Vakirga mange ka bozmişen Allah. Tumenda falinola anglo melek. Yek dive Ebu Hureyre emanušenge kada razeslepe leja ti ulica obratingjapes elafencar. Soski tu vakirula bespotrebno trgovea kate. Prastanu vakirula ko međidi. Odori vakirula delnula pe mirazi. Džalne vakirula taru pekamberi. Evlen tu menda tu maro pravo. O manuş olma prastandile ko međidi. Ali kada dikle ada te nae nisabi rasprodaja. İrangepes, Ebu Hureyre radıyallahu anhu kaj onlar za teklinge vakirula nisavo raspored. Optegani opušljalen. A što tu men diklen? On odgovoringe. Diklen samo disaje manušem vakirula kolalendar vakirula učinena Kurani, a nisave kerena zikri. O Ebu Hureyre baš ozva vakirgalenge. Upravo davajtano mirazi vakirula koto peykamberi so delinovale. Yan şehzade. Da, şundum, şunu şey. Tamam. Isto Ebu Hureyre prenesuamge kada o peykamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakirgalenge. Uzvišeno Allah Đelešanu isilja savke melekja. Kaskoro so dužnost te kružinen okolo i puf, enterodeno tana kote so kerola pe zikri. Kada karaken a savkoek meclisi, odma on jek dujtono bavesinena, a posle od ova iznad okola so kereno zikri, kedena pe od ovo kar broj, od ja prostorija celo zavzemenenala, čak tari puf dio nebesija. Tega ne obizvešeno Allah Đelešanu pučolale. So kerena me robija. Tut vakerola bajrarena. Tut zikri kerena. Odgovornena je Allahski u melekja. A da li manun dikle vakerga? Pučolale ono bizvu Allah Đelešanu. Vakirula mena so keraya pe tu je Allah vakirula na dikletut. Odgovoringe o melekja. Kada bi dikena sine mam vakirula, so bi kerena sine. Kada bi tu dikena sine vakirula, onda poiše ka falinentu. Zikri ka kerentke mi badeti, ka kerentuke, odgovorinena. Vakirula pa šukar. A so manda rodena on. Pušlanenu Allah. Tutar vakirula rodena o cenneti, odgovoringe melekja. A da li on man dikle vakirga, hem diklemo o cennet? Na vakirula. A so keraya pe tu ya na dikle vakirga. A vakirula kada bi dikena sine, so bi on kerena. Pučolale. Kada bi dikle vakirula, on vakirula pa napuše ka roden vakirula. Odgovoringe o melekja. A so star vakirula on darana. Tega ne vakirula on darana vakirula te cehennemes kere jagata. Emon vakirula rodena tu te utočište, zaštita. Tutar. A da li vakirula on dikle o cehennemi? Na vakirula na dikle. A kad bi on dikena sine vakirula, pa napuše bi darana sine, pa napuše bi rodena sine zaštita tutar.
Odolesque Allah Jeleshanu akla. Toventu men svedokia vakerola. Kai melenge sakva prostingium. Ali mascarolendi si samoye kovaso olendar na kerga nego bashodova oblila aver buti tarovozbisheno Allah Jeleshanu. Oni tane asavko yek sobir koteso tamon devle on pomeninen ale en bizo Allah Jeleshanu na vecina yek sekundi. Teda panda disave definiție bašo zikrulaj. Isi jek kostao dešuduj tarikatija jek zajedničko karakteristika. Koja so možda nekoj džanula marib kalendar, možda na džanula tožnucum će obavesti navljen. Kosa o tarikatija dešuduj car pravno, postojnola sobir zajedničko sar osobine. Em karakteristike mora toga. Baš akava i silen samo je sitno razlike. Ko aspekti kao baš o način, baš o primjena. Znači to sar primjeni nenala. Em ko kraju sar dostavi nenala. Sa on podrazvirinenovo fatinena o izmeti. Kola se usmerimo, em ingarulanen ko isto cil. Baš od lengere akala kada di sabe odgovora, tarodla karakteristike. Tiken sad prvo karakteristika terjola zikr. Pa sutke pučama na terdilo nešto aver baš o zikr. Sad duito karakteristika terjola muršidi, trito intisab, telkini, nijeti, rabita, sohbeti, adabi, suluk, murakabe, mašk. Sutke pučama, sutke baš terjola zikri prvo. Kada ko objasnina kava pošto karta halevo praja. Olafi zikr terminološko značinola te spomenine. A baš u sufije ovitano te povtorine Allaheskero šuđanava te koristinelen ko oblik car zikrullah. Ovi krola lafi zikrullah načinola tari množina eskar. Sutke postonela virdija eskarija. Ama dinjali mı? Evet. Bakir dimakla. Vallahi uzvišeno Đelešanehu ko Kur'an-i Kerimi naredinova menge. O tu men soberunena. Često je Allah spomeninen. Hem falilen sabale hem akşame skoro baranle. Yandutuj to po glave saranduduj. Goduj to ayeti vakirula. Devleyi sile najşujanava. Ema dalean avencar vikinenle. Accidentumentar o kola so bangerina leskerer anava. On sağ odva sokakeren sabaşo doğa koven kaznime. Ko sure Araf šelovto var dešto ayeti. U trito ayeti celili vakirula minge olma. Setinen tumen mange, meda tumen te tinapes, zahvalinen tumen baše me blagodatija, em maoven ne marlivo spremavo me blagodatija, bekare šelupin duduj. Allah Đelešanu, a kad te obećinola peroboske, kaj okolakova so spomenulale za uzvrat, obleda kad spomenino. Ako ajeti tano morate postanula mnje car jek predmeti baš različito od tolkovanja taro komentatora. Od ovaj, spomenin man ibadetea, a metodka spomenina me milostea. Spomenin man dovaja, metodka spomenina soka prifatina, od ovajem soka adaptu. Spomenin man e falibnaja, me pokornostea, a metodka spomenina e falibnaja, me milosrdea. Spomenin man e dujna lukoja, a metodka spomenina ve akiretea. Spomenin man ko samuvajne, a metodka spomenina isto koliki osamuvajne. Spomenin man kada tuke paro but, a metodka spomenina kada kol tuke paro hem i nesreća da je mobile kad si da tutar. Spomenin man
Ко тек когда сјанко и вадети, аме тут ка споменина, когда коволту потреба башо дисаво помоć манда. Манге комо друго, комо устрајно споменинма, аме тут ка споменина, цар упаство е споменивнаја. Споменин мане искреностеја, аме тут е спремно, најбари гужва ме тут ка споменина. Манко почеток е споменивнаја, мле господаревствеја, господарејнем ови рубубијети, тотките рубубијети, лухијети, есмајсофати. Ме тут вакила сар крајно ка споменина, е рахметеја, ме милостеја, ме убудотеја, ме возвишеностеја. Харицате джавко, адабија е зикрула ескеро, прописија. Ако исјамен време, шезаде, ако нака... Буру, си, ефенди, и си, нане проблеми. Кер лафи. Пред мануш, текерол зикрулај. Воколку омујле скоро наје чисто. Ушто те тео омуј пајнеја или мисвакоја. Ме хруптано ко зикрулај мелалотеа човек. Умуеја. Когато ко сетинопес, тута родува ружно дахтик или здив. Ама мадара нај харами. Зикри шајте обавинопесар осамувајне кој е чисто тан. Возвишено Аллах Джелешану нас менолате споменопе коавер тана, семо кола тана кова сој шужеем чиста. Препоручимо емо бавинолапе о зикри ко меджиди, пример ки джамија, ки текија, па ке камаредерие. Емко ајат мислу друго начин ако тана. О зикр увек шајте кереле по време, а те намаганда по време шајте кереле бизо време да тотке зикрулај на еле време. O zikrullahi tano ki hutba kada dođinula ovda tano je zikrullahi. Ko namazi, ko suno, srcea te kere zikri, ko dumo te kere, pa bilo ko te kove srci sad te kere zikri. Zikri šaje to ubaminele em divetkorem rakat. Kada ako odredeno šaje ko neodredeno na vreme, ako slučaj, jer opravdano razlogja na što obavinea, ko pogodno od ova vreme, obavim je pokasno tika u kažinopet tuke prilika. Baš akva Resulullah sallallahu alaihi ve sellem vakirullah. Koji kasovo, a na proučinjava kula po hizbi ili po virdi, koleskoro jek džuzi, ale Kurane su sile džuzi delija, vokoku na čola o sabak ili o podne namaz, Kapishino peleske se vapi tate pene učinja 2 rakate. U svakoj početok je zikreske učinolape je odredeno broj dove. Posle ponovo učinolape je odredeno broj salavati šerifija. Svakoja osoba koja svoj prisustvo nola ko zikri morate pazinolko adabijem ko mir. Возвишено Аллах Джелешану кој хадиси куци опоменула мене, вакерола менге. Месум свако неја кој манка споменино. Тим некој манка починол те споменино. Месум неја заедно насум раздвоено леса. Ке одеја мера кај лескере усне кола соман споменинола ем мрдинена заедно манца. Потек е зикрула ескоре. Онури е анавенгоро исполнило срце, а тело текнинула лепота. Сао кола со мангена е хако, мангена исто јакале робо. Аква робо мангола сасој кохак е мохак спорингја. Кјака тема ковол доволно те наведина Нисаве хадиси куција.
Rămleau robia, că sunt pored lende, oculende, cascere so sărția, punime, perdeitane tagaia. Cascere so o gradinche, ili cascere so o șere, o meina, bangiletele, cola so iranena pe samo coremande. Ei, tu sociat mă robo. Bilo koja želba tu to volman te spomenine. A iar isto mani si tu misima man želba, to tu ja zajedno em te spomenina. Postojnova šop stepena je zikrula eskebe. Odolaj. Zikri čibijakoro, zikri srceskoro, zikri nefseskoro, zikri dušakoro, zikri razumeskoro, em tajno zikr. I hrana baš o telo nikada naštite na hranilo de duša. I hrana baš i duša pa tani ako skoro zikr. O etiko te sova kerola. Kamen tumare jakel. Tumare od srce ako ven spokojno. Samo kada kad spomenene Allah je Đelešanehu. A kaj i tajna je te si ko tu kažnova mange. Okola kola svoje spomenena je čubijaja Allah je. Pridružinena pe se džamateja. Okola kola so spomenena le srceja. On je svemireja. Em sa raklova ko svemir Andre. Okola kola so spomenena le ruheja. Dušaja. On je ta neko hameletul arš. A okola kola so tajno spomenena. Em pridružinena pe ko vozvišeno osobe. Između Allah em o arši. Panda i si matela kerab, matela tumaro vreme, ovem sa ceco šungenma, pa ako si nekoj nešto, še odgovori na neko prašenje, ako dovol dinjamen. I si panda tela keraba šu zikri, ne mitnava dovoljnoj, mate naštikojek sati ili sati nešto te iskaži namen sa. Panda buta etija postojnena, še zade. Tamam, efendi, baš ako šukar vakirdan. Мене денумтут е буд, например, теше шукарт изјаснине, и не, например, буд шуже теме, само ек со буд спојнела са е гледаченге, дикеко буд путеко со изјасниндан ту, вакерло Аллах Джелешанеху, значи, ко Куран Азимушани, секој пут, значи, ко спојба или поточно ко споменеба Аллахе, ovda spojnala pes insaneja, potočno pekulea ili potočno toga perobea. Soske vaveri akava na kerala pes. A na primjer, Allah Đelešanu teba keral, koga kaldineo namazi, misla дека сватиња си мога тоа керала кана. Кога керало о намази о Allah herodeale, ako zikri o Allah hitano tuja. Kavaitano je puti koji so si kavla demek me misli bastar o zikri o Allah Đelešanuhu poviše vredno dela nego namazestar. Pa kašali samo kada ste harite vakire prete džamare pitajnencar taro gledačija. Šezade šunma, ne misinava čitinjuma eti dželili to obratinjam mrimanje, inšallah ko obratine mrimanje kada vakirgjum. Bilo ko te toveno Allah tu mencar eti vakirgja. Daliko namazi, daliko zikri, tu vena sjeno dvima gari na sjantaro Allah. Allah tano tuja uvek. Dalika postine, dalika namazi, dali zikri ka kereo Allah tu tuja tano ne razdvojno. Tu bizo Allah ništo na kereja. Ni namazi, ni zikri, ništo ako ne tu te Allah. Dali jasno je tu te. Uzlesava kela, bilo ko te ka iranen tu men, ovtu men je tumare vratno je žilatar panda popaše. Znači tu je tano stalno tu je. Бушу карака објасни данеше ефенди пазнинду, само глумак на панари по живото е тешати па на повише те објасни со скет мислева дека тутар а калабу ќе треба ти калавле. На пример окола па со објаснане тој маге со 100, ама Ајде кала керапки. Ајде бојру. А кате гарола пе ектајна која со бутамаре праля керена лафи, ама изгледа иншалла кадолено доволте коенке кала пајнато открена кала тајне. Постојнова тепкиде фали, тепкиде софати, тепкиде зати. Соја да тепкиде фали. Тепкиде фали значилна единство на работењето.
Тепкиди софат, единство на свойствата, тепкиди зад, единство на постоење. Екана. Акава одделување, тло одделување, те чиви Аллаеске ко делување, Алла тутар те керолса. О својства со денјален туке, Алла својства Аллаестар, Алла те керол преку 5 својства бути, туте на олту постоење, само Аллаето воле постоење. Акаленге викингеленон фенафила. Ајде, тега ова го бараме. Акава на царто од кринале, коади си куци кода кава керигјао Алла Джелешану. Ме кедан кон заманга меробо, мовава лескере ојакјао кана овастао преокова, сајта не мле. Тамам. А двајта на јек живео кај тема. Бимагав само панна јек тикни прете почина питајненцата ро кола, а ме бива кирав починен те мислине на пример шеф ендијаски ти ситу мени саво пучиба те пишинен, а мека поставина шеф ендијаски јек пучиба, па кадика покасно одговора со пасунена кале те малте нормално шеф ендијаски те поставина. Шеф енди, дали иси разлика ко зикрија меѓу о дешудуи поточно дешуштар тарикатија? Дали си разлика машкарленде? Бакер јуме, од дешудуи тарикатија, они тане дешудуи оснивачија, зависинола сар он достигнинге, коле сери сулукоја, коле халенцар, коле мекаменцар, коле дередженцар он ресле. И од вада оснивачија дале редоскоро царпири, овда джала ќе од ова редослед, ембескере да оманушао муридија следбениќа, ресена ќе два. И разлика е тани минимално наебут бари, соске ко свако ек тарикати силе лескоро усули право, овитано ек метода, ама динеа, од олајтано разлике тикне наебут баре, тикне разлике. Па ти неалима, оцилни ленгоро тано, оцили тано ленгоро јек, тавене деблеске ко тевхиди, ко цил о тевхиди тано. И сине јек пучиба ме прале се геле бутпути поставени таква питање, ама мене штините поставинава лески со ски накламо дат едуне, а дејата ни јек бути кога се мислава дека ошевија морам те дел, ама палема кјава. На требате дел одговора на пасуњола или на мангјате вакере, а кајте ни дали од зарфи која куландинела пес ко зикрулај, дали тано само да димо јек мануш таро, ако случајно, сад поставим на валекал, ако јек таро руфаие, било тано со акрилапе ашик, било дервиши, товол, ако јек шево, вавере тарикатестар, дали имаме тести ситу јек мануш, јек дервиши со тано руфаија, дали лестар изини морам те лелпес, те употребино по зарфи. Наџали сватиндан се пуштун. Али люк бик, а савко нешто сарамарова кава вакери велитло или мло, а савко нешто на постојнена ко Суфија. О Суфијата не јек, оленде нај разлика те кере ни побаро, ни потикно, ни ангуно, ни палуно, тарсо вакерола осуре бекаре. Ля нуферико бейне хадин мин ресули. На сменена те кере ницави разлика, кавајтано асавко, а кавај асавко. На, ко пирија на сменена, ко имамија на сменена. Меѓутим, а кавај ек болно прашање башакала зарбија. Је група вакерена кај на посојнола уопште од ова. Тоске, тенилана лица похорте куве, дали Осеид Ахмед Ер-Рифаи некад употребин јаква. Поставнула пе следно прашање. А после пало лескоро онакибе омерибе, лескере мануша кола со бут манглеле таро баро љубов, а кава кергеле. Екана, коте оперола? Коте перола ол? Дали акава е дозволимо или не е дозволимо? Је група вакерена кај дозволимо, а је група вакерола уопште не е дозволимо. Соске, куранско ајетија, ко хадисија е пекамбереске, на постојнова савко нешто. Пример,
Amenagana kedinge amen kala Zarbia ite kuamen te isia Rufaiya Morales tartela izuni. Sokerea dale Rufaiya ya akovitano neuzubila na penjarola nisto. Sau izuni kala lestar. Kajka jate gani amen. Demek A na Kurani trebalo vake, da to potrebine normalno. a Kurani vakerola menge. Shali ko Zumer sure inato aeti. Shali vakerola tove no kolaso janena emsona janena yek. Nema šanse. Eto, šanse. bratina, vнимание. Odolese vakera na mangava kja kala teme te kuap nekoj kao vedinjo mandar mestranata na mangava dava, nego carđanena nekaterine meša te vakera vijek komotno em slobodno. Diken tu Dobro. mari osnivačija, sobuti kerge, em saro drumon sledinge, na odvinge pe taro kuranem taro suneti tu menda, modvinen tu men taro kuranem taro suneti. Od ovaj mli preporak. Dobro. Аке јек баро селами џико кадри байра. Пучила јек исилек пучиба вакерола. Ша јек пучиба ко саво меками вакерола о Аллах керсока кере ме туке опростингјум. Pandaj ti čitim manje skoro kova. Океј, качетина па некпути. О кадри байрам вакерола ко саво меками вакерола о Аллах джелешанеху керсока кере ме туке опростингјум. Ко саво меками Kova mekami, Allah skoro li rodola mekami roboskoro. Neka pišino pojasno. Te roboskoro pe vakeravleske. Te roboskoro meka vakeravleske. Те робоски. Ме би снал дека керала таро робо керала лафи, ама за сваки случај ка замолина и кадрија, те шајте ја објасни повише, ама ми снал дека керала пелафи таро по точно, таро по робо, точно значи са со слопратим думле, точно. Таро по робо керала лафи шефенди. Ова гјар сам читиња манге Аллах скоро меками. Не узубила кој Аллах си меками чигумле се граница ме ограничин гумле. Тамам, сватим девля мен. Не нешто савко нас менавате кера. Прво, меками тано олафи положба. Умануш лазумите ресолки јадеа положба, коте са со усилетаро по срце, са со усилетаро дола негативно особине, таро е марелева ме мултиме, саке да ка изфрнолен пестар авријал, ка ресолки ек положба шужи, Аладинеја, ем диверат не ете ти допетаро, тобе ем таро истихфари. Ко свакова секунди, ко свакова моменти какеро, тегани о Аллах Джелешанеу ка долеа деа положба, која соковол ки заедница е пекамберенцар, е шехиденцар, е мокола вистинско сојсилен знаење. О ети джелилива керола. Ка долеа савкиек положба. Од ова джанеали коте, сама раклола таро мердиетен радиен. Коте ковол хемо мануш задоволно, хемо Аллах ковол задоволно. Тамам, шкаро објасним да. И става дека ко јасно е пралескета е кадријаске, ама пале за сваки случај ка вакирава кал сама реди кутненги кои су тане моментално ко лайф. Те иситме пучиба баш ефендијаме кардум лафи пред те лезинал ко лайф. Иситме пучиба туме комотно шајт лете контактиринен, ко побаро објаснене, ко пофино нормално тумаре питајна. Решај, например, о ефендија туменгите објасна, значи, ко садла буќа кола со иситме погото е език рестар. И си мислама јек не, ово одговорнала, захвалнала пестукеше ефенди, со ден дано одговор, нека наградила. О Аллах леда нека наградино лескере фамилија, иншалла те доле довол мандар пошука. Че ефенди ту ме вакардум, најболе бершаден дан е динеске, мислама дека кавајтано јек врста сар, мислама како те осегили ек шужо примерден да јек манушкова со
40 години керала бути, заслужинала пензија. Кога заслужинала пензија, значи наградинела, ем плюс добинала и статути. Ту, те најшуже беше, значи, години исламиети добинан, а мене штева кера дека ту вреди неа, ем то како штева кера. Тоа ми ги састо. И сили пана некас пучива тешај ефендија скете поставинен, а ако на мате заузинале повише со скепанен коворте скоро јакында јекса тем сарандупаж минутија амен сартано лайф те на не те заклучена и програма не би вакерав за сваки случај ако на не ондак не на не мислава о гледаче содикава дека сала беше сватинде ишала ме помоја се соакирава те и сине што не се нека пучен не панем приватно да, палаки емисија или пале кога треба калда ако на сватинде шукар акала софбети би замолнален нека дикен покасно кој YouTube кој исто тано ден до значи хем нека дикен нека прегледнен пален о дерси хем опитај на прете поставинен олеске соске најверојатно ковола доата кога крилов ше ефендија ме вакердун туменге кодерси адва лафи тумен ше на пазинденле а дали скоро се пива кратун ги користим прво и шанса дикен ко YouTube со вакрило ефендија па после ако на нето ми јасно лете контактиринен мислам дека таа надава коректно а ако на не би вакерава кал ефенди мате за озинат којше соске стварно авдие бутпути кердем лафи мучиненту ме поготоа техника ја хари афи кера минге каму катке јектикно апел те шетева кере самаре дикут ненге хем те магла нешто те спојне соске авола минге о Рамазани те магла да реса да ја шука тикно со бетте вакере хем те завршина маре мисеја бојрум Kerala selamı sarinenge, akuisi halenge, peynenge, tetkenge, unukonge, pa saso dikleaven, so pratingea că e mesia, nekoven saste, sosneamen dar učesnikja zajedničko, amare gospodare zikrite kerate molina, amare Allah zajedničko, te šuna, amare Allah star nešto, mu bareko te kerat menge omasek Ramadani ili Ramazani, inšallah te nakentu menge sašukar, Tumare postia, inshallah, do te pripati nolen. Pošto pojavim sa kao bolest, a kada dalika dozvolnena menge te kedamen da se obavine stalno amaroj i teravije e cijaja. Pa zakoni peske zakoni, ako na dozvolingja, tega ni tumare familija koji su araklova, kovorđene araklu na tumare familija, ne bi preporučinava tu menge daliko ven duili, trinli, štarli, pandri, najbitno, keren tumare kerende, Madiken, какая корона itani harica opasno, ако вакер на 2-3 то брани лескоро прозбрижнулапе, коте бут мануша на кри дуина долне кадолен рахмети иншалла, ем по опросту проненде нека мучело Аллах. Маджан те кедентумен макерен групација миснава баре групете кедентумен, соске ширинолапе бутакова насвалипе, акала рамазанско диве, Aki jarka šunamen preko akala medumi ali tarbikinen ale imbikinen akale tehnikenca, pa jarko lamen pale emisije, taro Ramazani da nešto kao vakera katado potat. Inšallah neka doltujeno dovol sastipe, vestipe, loketu mare rakja, poviše koji badeti ta rakreven, em te keraptu menge, sarinenge, selamun alaikum. Ја као ефенди, значи надали колку панда јек хари време суске о Хадими Факир Акиф Алиевски силе панда јек почиба. Те сето време те шето одговорне шука ако на кава кралиске некалото е приватно контакти. О питањето на кала те шајба керела аменги со мангела те вакерел о Аллах джелешанаху окола сој упутиме амен ленгири упута ка уцврстинала, хем кадален ленгири богобојазност. Значи, дали шукар изјасни мојтано питање, мета капки правилно хари нема ги јасно о почиба. Ајар вакерола шезаде. Те шај вакерола менге со мангела те вакерола Аллах окола сој упутиме. Амен ленгере
Uputa kao čvrstina im ka dalen lengiri bogobojaznost. Lengiri bogobojaznost. Evet. Agar la Tamam kaldı. Diga cari mopral. Upa svo koarab kuchibi kilnape hidet. Upa svo avolatan ko karbi mopral. Odolo kas mangola te uputino. Ona pucholevna birinova. Setin to jugar pejgamberi soro kako. Kumar manglo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te upatinole ko islam. Wa eti jelile Allah bakirola agar. Tu kobar te mangele ya Muhammed. Tu nasiano dova su patinia, me upatinava. Azin shukar. Odoleske magnum te vakera. Ako devol tut svarno upatinja ili bilo kas upatinja. Oleske nalazimi to upostvo. Nego ulazim ja da li upustvo je akana te upatinola veren. Da li svatinja, ma veren te upatino. To ske te raduinope, kaj leste rakrivalo bogobojaznost. To je bogobojaznost, ehli takva. A sve olape ehli takva ili bogobojaznost, bogobojaznost znači nova delnola peko duj delja. Ovitano bute daraje devlestar, en tebe rune Allaheske. E kota rakrivalo kava eti, elif lamim, zalikel kitabu la reybe fi denlil mutekin. A ke odolajtane odola bogobojaznost, kola soberunena but, darana je devlestar en but verunena, a ke odolajtane bogobojaznost. Ovitane ehli takva. Posle Allah, okola sovernena ko nevidljivo. Ellezini yuminune bil gayb. En kola vernena ko nevidljivo. Anladinja, upasvo na luakana, upasvo itano panda džaneali keda, panda itano kikaliu belja. Ko Arab sure ševo je tavarišu dujto ajeti. Kada o gospodari tari kičmaja demeskere čabengori kavdjavo potomstvo, em kada čigalen pušljalen, zar mena sunt maro gospodari, kada on vakerge, da tu sana maro gospodari, e tega ne vakergelenge, e korkori koven svedok ja tu men protiv tu menge ko sudno dvije mate vakerlamena kaleske ništo nađange. Znači, pando tega ne upaso, ovdingja upaso, kaske dingja, a kaske na dingja. E a teme mă prav naštite mešinama. Naștia, dvajtano Allah escrivuti. Shukar vakir dan še efendi. Kad zamolnav kole hadime fakire, te mangela znači zaista te pučele pana poviše okolo mate zadržinane su skoro jakanda do isatija ove. Amare. Mate zadržina su sito, например, skoro do isatija kovol, hem vakirala da zate, ak je zahvalnala pesovda evala tuke da mopravil, Allah neka nagradi notu te šuže puči baske, baro selam isto amendarda, em najverovatno da ko ana efendijaske da vakirava, ovo pale vakirala isti, например, ki sura Muhammed kode šoptato ajeti, vakirala te Tamam, advajtano šukar, ama sa svakirde magnate prava, kaja butiko a trebalo mi je pa na poviše vreme. Šukar so kontrolirindan, fino, ама не да пратна намен од првин, оше ефендија са онајглавна делја вакер дален да веќе, ама прегледиме повторно по YouTube амен деко канали МК дике дека буќа спојнела акале ајете. Аллах нека награди нотума прав, овзасо со денанто коментари, хем би вакерава кана ше ефенди овсасто сојнај на менцар, афи керманге со чидумто хари ко асавко време користо морам и не харите мучи нафтут, ама бе вакирава кавака чулам ги екшужо колам ги шужи ектрса сар кога камангате дикала колам ги секош ко YouTube акава дикебатро емпала копина да беште бешлане кој те вакил кој не оше Мустафа на те најнансу вакила песту прочумоем надека на нету со вакила пе повишето видео, ама кавака чолдик видео a menje so jedan sovbeti taro zikru lajk. Tovesa sto, Allah neka nagradnotu ti iljadinem je pa na pu, dud beša, inšallah Allah eskera na veja, koja kahulatele, kada kamen panen te semanate, suske od prvi su inea adava inubine me, modat ramet liye ine da te sarine kendimamen zaista šužo zikru lajk edem adale rakate. Allah neka nagradnotu še efendi bud, to je sa sto, inşallah kova verdik hiba, sa sođane, beštevame, kerdenda privatno lafi,
и сите па на бут теме, мекава крава кал колајте наше амендар најне. Ту панда како тебе калиње тескаш. Ајде кал пожелјам карат, Allah neka mu po rahmeti pradute, inşallah kahavame. Amin Allah. Selamı tekrar sarinenge Türkiye'de tekrar selamı te familia ke sarine pralenge penenge tekrar bir selamı familienge. Samoka zamolina tumen butara kentumen tarakavana swalipe. Hemmate drujinen tumen but toven gujva. Melia de ay preporaka. Eyvallah. Eyvallah. To je mangi sastay efendi. Ajde. Lokitirat. Evet, овен састе со иненне тумен ко асапко број аменцар, хем со хадена кога шужо дерси, поточно тоа кај софбети, мораме да харите спојнав ниса во тикно софбети баш о Рамазани со приближнува песаменде, ме бива крава калакула со нанелен могучност да постинен, размислен, кога беш и не буџене, со кедисали лепе аменцар, значи кој исто Сафија, кој исто џамие со и неа менцар, со постиндем, за жалост аква беше со на неа менцар, хем жалостно датано со на дореслете постиндем па неква аква шужо пости. Би бива керав те и си могучно те не састеве сте нормално постинен, ака на соа вола пости. Будтано вредно се наџанува пес дали окоја беш ка дореса теше палемте постинален. Иначе пожелнава туенге јекшу каррат, овен састе тумаре шуже коментаренцар, товена менге састе весте джи вавере програматек сока организиринала, бива керав са суакерде пазенето мен акале моментално болест стартар, ке заиста тани опасно, тетано заиста, например, отеравијете керали кере, мати кедамен коџамије, мати кера кокоа, бива керав и керенлен, пошто заиста тано харја менге опасно. Пожелнавато менге шукара рад, иншалла кова верди чиба.